Var şöyle özüm atmaya almasam oldu. Bu ara açkan özüm açtım düşünmeye kaldım aslında hiç. Мен азыр кете турган поезддин жакындап калды. 2-3 мүнөттө келип калат азыр. Саат 3-төн 12 өттү. Мен азыр Барчу шаар Коимбатор аталышы. Эч кандай пландаган эмесмин. Планда жок эле, эртең менен жатып эмне кылам. Кочуйда калсам азыр Барчу деле жерден калбай калды. Кокустан чечим чыгып алды. Көрөбүз азыр ал жактан жатакана деле брондогон жокмун. Аягына барам, эмне кылам. Бул жерден көрөбүз да. Биз кетчи поездда келип калды. Şimdi adamlar görürken batamı batmayın orunlar varken Esiptepe tevbütten orunga жараша билетти сатышта керек деп үмүттөнөм. General. I bought general ticket. No difference, yeah? No difference where I sit. Where should I sit? Don't have a reserve seat. Don't have a reserve seat. Wherever. Not there, I will show them. Basmaya karar. Düşünmedim ayrıca geçişte ama babadan sıraladım artık. Bu sefer önemli. Yerden geçecek var. This compartment, this only on this compartment. Okay. 5 saat uçular menен кетишим керек экен. Макул. Вот.
Bu ara açkan bu gözüm açtım düşünmeye kaldım aslında hiç. Чего başladık? Poyeze kupe bu, общий зал bu, жалпы зал. Kupege bilet alış için. Altın ala 3 gün burada alış gerek. Bilet общий залда. Bilet oruma жарыша берилет экен. Алганда алып өткөзүң, батышынча кирет экен. Şu 5 saat şunu çok kötü hazır. Biz köfte atsak, alacakta tamağı satıp yiyor. Bir yarım saatten aşağı vakit ötkende azыр poyezdegilер эске түшүп башташты. Баары эле бошоп калды. Жай сабылдашат. Бош жайларда отуруп албасак. Мына түйүшүп. Çok karanlığı 5 saatte yakın yolculuk soyun batışlarına gelip kaldı. Evet, kısmışlara var, şah batına düşküze koydum. Düşkünlerden daha çıkanlar bu koptu. Kanlıktan hareketke bereket buluyor da hiç kim sıyla alıp istedi. Avulda turganı gördüğünüz mü? Yolukçanız da avul. Erkek bir jarısı düşünüksüz. Erkek düşüp öteylem. Erkeklerin o var. Üçü öten erkek. Aslında ağlar erkek de. Ya, ben street food'a gelip kaldım. What is this called? Chapati? Naan? Chapati. One chapati. Okay, one egg. Bizde de bu chapati da açık. Kulakta usular birbirine gelgen okşaydı. Sabra packingnya. Packingnya sabrilah. How? Sabri apa? Parcel eating. Here eat. Eating. Here eat. Chapati sama ramen itu kan. Yumurta, piyaz da dökülüyorlar. İyi, keres hoş boğaşı. Foreigners like this street food in India. Many people watch in YouTube how in streets make people.
Буларды жаман көрсөтпөй. Jim oturuyor. Can I sit here? Sit. Okay, you can put it here. Thank you. Babana takip olsun dedi. Bundan video çıkmaya kalsa bilezinglerden nege adilet çok geçti. Demişler ömürü gelmegen Indiyaga, ömürü gelmegen Koyun Batır'a gelip meslerin ordun araga jep tekşerip koyun ortamda. Bağırın ardın, atın ardın. How much do I have to pay? 30. Okay. 30 rupiye öğretken eylesizli. Bir yumurta, bir çavati. Rupee was thank you very much, it was good. Мына құрсақты веганский тойғызтып егер кетшімде бір нәрсе болып қалсам өзіңер білесіңер да. Koyun Batır'da geçinde отельге келгем. Отельден көрсөтүп коеюн бир обзор кылып. Эми жакшы эле. Баасы 1120 рупия болду. Ана эң бир чоң кемчилиги бул жерде Wi-Fi иштебейт экен. Wi-Fi'дин паролдорун юзернеймдерин берди, бирок эч иштебей койду. Ошо чоң кемчилик себеби азыр тартып аткан видеолорду ары бери өткөрүп ошолорду жасашым керек. Интернет жок тура албайм. Ошо разочарован. Жакпай калды уже Koyun Batır шаары. Түндө жиним келип ойлоп кетиш керек деп бир аз чечим чыгарып алгам. Азыр автобусный вокзалга барам. Bangalore шаары, чоң шаар, ошол жака барам го деп. Бул жерде отельдер да жок экен. Кымбат бар эле. Эми кымбат дегенде ушу мен канча бул жерде калып эмне кылам? Ошо кыла турган ишим деле жок ошо. Ошондо отельде чыктым. Өзүм мен Koyun Batır'da калайын деген пландарым бар болчу. 2 күн калып бул шаар менен таанышып, себеби бул шаарда текстиль өтө өнүккөн. Лен жана пахтадан жасалган да карагыла. Бардыгы пахтадан жасалат да, бүт пахтанын мекени ушу. Эмне үйрөнгүңөр келсе ошол жерден үйрөнсө болот. Автобусқа отурдум. Бангалорго кетти турган болдум. Билетти алдым 200 Koyun Batır'ды көрбөй алганыма бир аз өкүнүчтүү, бирок эч кандай кабы жок. Бул жерде кабы көрүп турган себеби кечинде отельде Wi-Fi жок. Көңүлүм чөгүп калды негизинде.
автобустан өтсөк. Азыр таңга бештүү Индияда ушундай бош автобуста болуп. गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार गोरों की न कालों की Oyun Batur'dan hazır. Bangalore baratып пересадка менен башка автобусқа түшүп атат. Hazır. Беңлер. Алекто. Салим деген шаардамын. Автобустун абалын карагыла. Эңгилерге кетебиз ушуну. Тазараак чай табышым керек жок дегенде. Кечирип кой го, кечирип кой. Таза деген эч нерсе жокпу? Ожи көтөрөйүн мейлим.